start question number something like pathum na zo turin member zong tak Dr. Kebe Chua Somang. To Speaker Kalome, Health and Family Welfare Department Changtu kan Minister Zaom tak chanatana question to Sarkar in National Health Mission employees to he regularized to NAM the ane. Chang turin Health and Family Welfare Department Changtu Minister Bill Rimpui Somang. To Speaker Kalome, kan member Zaom tak Dr. Kebe Chua zona ka chana chu Sarkar in NHM employees to he Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 anga regularize zel atume kalame Lezo belozo turin zo na itu Dr. Kebe Chua Somang. Hello mom le mai soi vak lem lawanga question a ke chu question puna chon question a kalmenga tun din puna hian NHM noya hian Dr. Engzat nge chormek la PC Dr. Lo ne Engzat nge panhina chon emo sanction policy Engzat nge tuna hian kan ne recruit tumna omem ti ka zo belna ni Zo belozo turin member zong tak pu es ginzalala Somang. Who Speaker, Hun Pek of Kalome, Honorable Minister Health Department Changtu in Minsan Atana Gandu Chu Health worker he Zave Lak Tumna Omani Tia Soina Harito Hop Ma He can hawk Lelto Sia He Engeni Adin Mun Ingtigang and Lak He Don Tigan Zot Dua Tin Max Noya Hian Mipui Engzatin Nge Tuna Hian Hemi facilities enjoy to inziak lut to ti hi kan zot du boka tin pu speaker ka zole du chu he ga bial chu nga rabung khuwa awma chu ta chon 4th grade hi min da sak thina ma se nu reilo ti hian son chua ani thina ni u lo thomo ya anon da an son chuak le maya adol le chun pu biak than ki manon da le an son chuak le maya he enge omzia a solution to rom theyam ti hi kan zot du ani tina dolya kan soile du chu pu speaker kabial chung kho then khata hian health department train thok tu ommelo na kho kan nei nual ani pam chung not dirtlang murlen lungphun lian selam ti te annia heta hianin health worker te ada ve theilom ni ti hi kan zot du bok ani pu speaker Kalome. Lezo belozo turin member zong tak pu Robert Romoy Roite Somang. Pu Speaker Kalome han par taka chuan ko ve Kalom le mai hei zo belna pathum vel kan ya kan i tewa ma se re lo nan an ti toy venga pakhat na chuan sarkar ma sa MNF fun lai khan ka ke tuna kan han bial ve ha check bial ate khwan le Mizoram hun sang health clinic center mamo na awangin demand based tak awangin kan bial bi ka pokon som pakhat lai kha dinani tangkai khop maya chunga chuan khotlang ten tangtlang in MLA ten te potangtlang in anti in ka sia ka kulam kal bial ma khani nar sen han om ve khwa he now nei te po he khwa po te selad nei ve zel lo thei si lo ai breng thei bi lo hun khalo thleng ve khang emergency tak te khan an tangkai thina kan pi minister zam tak khe cheng tu ran yanga tiang vela po han ti thei tamia lo Mizoram khoza tam tak adan tamai hi serious link ria universal health care te kan tia ka la universal lo maya abik takin hachek biala kan nars pakhat po lo na khwan tina pu ta final bill tu zam takina seng de khan khunga khwan ti le thei dan omangem ti kha kan zot tu tin panina chuan regularization chung chang kha health tumna khalom katia
sarkar masalama po dan te buat se ni a ten kan ti te ni a regularization ni sia tu te modan tumna khafek tel dewa regularization program kalpui tumna hi theyang im oti heril ruwa oma helaya hian ngun dewin kan ngai to ngai ka semi skum som ni te kum som ni panga ten lo thok to a heng nuwa kot poina regularize tur ati ngoi te po education sector ate phei chuan an ommeka hetiang ani lai hian Government of India project approval board 10 posaron create thap ni si office order pa ngai taka appointment pek ni si hi DPC kal tlang lo chuti khati ti awanga in engamo tumna te hi thei le lek ni te point ka ria a khoi hinge modan dik tak kan ti hi le a interpret tu sir mai te po hi ni a relevant government a hun la government ina post ani na taka chuan CSS a hian post creation hi DPN lamten hanti mai ngam te po hi ni chia lawa government of India na post aron create a kha an ring mai thina ni so tiang ani laya helaya lo ignore lo ngai nep deu tuma government of India post aron create office order pa ngai tak manga appoint ni si kha hengeni athuk vela lo boil lova regularize tur si khamit regularization ti aming poni na hi chuan mi dan na tur scheme ani lova mi tling lo deu po fel lo deu po tu na kan dan ding lai ang dewa kal anga kal chi lo te po thun lu na tur scheme zo kan ni lai hi he ho zon tak po hen kan ria ta poimo a ka tiang zong khan kan health minister hi chuan tana la nin ka ria regularize to te pon om nin ka ria a minister dang te poina eng to na tan hen avan tha em ti kha kan soi lang ve tu hrim tu a tin ni china khan zona liam to zo ka khan post speaker zo tum kan ya ka max ne a tha ka direng mai ki chu max hi engeni is it PM hakaton chu ni mi alo ni ma se a that lo na lian tak thungero chu a chhor thei tu an tlem hi ni kan minister zom ta khan thanem ngai takin MLA te point mani bial mi te harsa zual te hi chu an registration fee te poitum pui ila ati kha MLA fun la ya registration fee cheng za ni te ani anga ati don chuan ka biala mi chu ka tumpu yang ti ka tiam tua chu tiang chola ti thei do nem ti kha kan zot du boka tin tingtlanga tangin aizola te hlat takatangin an lokala kan bial te chu hlat takani a hospital civil hospital ten ron pan ve tang ani he maksa wang te po hi ni a ma se si tan chang lova ben ezera te Trinity Hospital ate kan hospital tha nei ani atak po kan mutlan vek kanin ka ria engeni ngoi ro nang nin du tok in soya kan ti ve do da kan tan ek kai non rile thin chu wang chuan ka zo na chu chi ni lo zo na hun nei hi kan nui ringot tiang kan minister sa tak in thanem ngai taka MLA te maksatana contribution nei tournament ti chuan ben ezer kan hospital thate Trinity kan hospital thate nen te hian in rem roste state tanga hospital tenen aru karala in rema speaker zona kal tam hian du lo mani le zona na annex zona hospital lian kan hospital lian tenen in rem theimang silawa a chhor tu tena kan chhor du hospital a hian maxi man theini sela maxi chu kan ti ruyang kan biala poton kan lang ti kha ani a ka zona chu Ebenezer te Trinity ate hian maxi ati thei donem eng tiang ya ti theiang ti ani kalome ole athega ka chang turin Health and Family Welfare Department to Minister Pilorin Pilo Soma Post Speaker kalome zona nei tu Dr. K Bechwa zona channa kha PC omlo na PC a doctor omlo na iti tiro PC doctor omlo na hi a hria cha theilawa kan sarkar tir khan somthum le pathuma ning ka hria a program nen pheichon somthum le pakwa vela khan an omlo chu wang chuanin ZMC atanga low graduate ho kha kan han place ta chara a mai ro chu boy thak em mai chu khang ho khan kazir le du anti date fura kan handa khat vekatuna hian minzir zo san le hlomta chu wan chuan
kan ta na har tariang met pakhat ron wanga karin dan mai chon tu na hian pariat vel arwa karing ani ti chuan NHM a hian Dr. Somsari le pakwa lai mai kan chora kan sarkar min jang khai a NHM te hian doctor hi chhor theilo phei le chuan kan healthcare system hi a chhevia bang ti hi karing ani ti chuan zobel na pani na engineer H ginzalala zona kha health worker zalak tur kha engtia nge la kan tum ti ni a hei hi pu speaker kan hak lel ma advertisement chwa ani vek to exam mai tura kan in bo sai lain CSS a kan health worker chormek te khan kota minon khingta a CSS hi kan lu na tur ani an ron ti ta top maya amai ro chutu na hian kota kan han in khingvel meka aron chwa ve le chon health worker za hi kan la don ani tin max mi pui in ziak lut to hi an tam khop maya tuna hianin 2011 census ang khachuanin mi pui hinwai som pakhat le ti vel kan oma amai ro chu tuna hian han ngai to chuan noi som pali te chu kan tling to mange o kan ti lain max beneficiary zong individual hian noi som pakhat le singa le sangli le zariat le pariat kan ni mek ani ti chuan rabung 4th grade min da sak them ti hi chu da sak theye hei tuna lok ni chin po khan jing dar kwa vela khanin kan superintendent ka zubia enga tinge rabunga khanin kan da vek sia ka tia hei kan emo po ka confirm pathum an omalom atia chu wang chuan in hial de ngai don ni nakina pu speaker ti chuan niang lo tat health worker a hian an biala da thei ani ngem ti hi pu speaker kan zawai sia tan kan so te che tam a group D hi zathum chuangin kan in dai lawani sub center atin en chuan chu wang chuan rationalization kan ti a chu ta chuanin PC zong a han pathumin kan semruala CHC a hian alun deuh na lai le damdoi in samek an ni lo chuan pali kan da biate khwan panga an om zewa an boi deuh awangin chumi ti lo chuan PC zong a pathum kan da tin health worker hi charge kalak cha khanin za chuanga hianin health worker omya lo nan lo oma wang khanin rationalization kan ti a clinic amite sub center an all the neute kan pot khoma somre le pakwa kan filapa chuti chung po chuan tu na hian health worker omlo na hi kan la nei nual la ni za kan la khuna chuan kan da khat vek thei to tura kan ngai ti chuan pura ba romoya roite ina min zona health clinic center din le tumani MT kha kan du khop me kan din don lo po kan ti chuang lawa kha zani le samthum le panga te me mai kha athala ka point lo hu thin ang khan lu thei chang na tereu te kha an lo sat thwa me ya somruk le somnga le pariat an lo sazawan hu puziran aron report le wangin somruk kha kan an lo sazaw mana chu han le tir kan tum khan kan chhor tangkai theisi lo a omsa po health worker kan da theisi lo wa chu wang chuanin engpo ni se hei hi kro red vel bor hi poisa au yo me ka tia finance ho kan lenga te kan soma quarter saknan te min siam sakro ka tia ma se UC an lo pek vek to wang hang kan let theilawa kan sarkhan hu khan adang zong khami somruk ba kha kan han save boka amai ro chu atak khan ateu nang kan te don nya pu speaker I phal nen te du ni la thang ti chuanin tuna chuanin khami health sub center kha VC te ne na te thadewin lo hum hal ula amamo dan khwa piang zela kan mamo dana zirin kan mangtang kai don nia tin kan in cha ani chuan NHM regularization in thliarna omem ti hi pu speaker in thliarna aum lawa danin apu dangin DPNAR ina dan aron siamina apu dang piang khachu an lu zela ke mani department a hian health worker somthum le pakhat an lut to tunain process mek kan neya engema za chu an lut le don ani chuan maxi hospital yana mandan omem ti hi mandan a om hi kan dua kan thlir renga man nimina poputi BC an ron soyang khan an rate te kan dila an rate hi asan ve ma wang hian sarkar hian kan ti hlei theilo ani bera
มิโซรัมโปนะกันดำโดยอินมันตั้มตักเตฮีอันเรทีอัตโลมจกมาจินคลีมไซส์ฮีหันสวยเวไม่ละผู้สปีกเกอร์อิเรมตีนะอินเฮมีดำโดยอินมิโซรัมชูงะดำโดยอินเลียนหัวเฮียน emergency และ life threatening จวนลูเทนิตี close ค่ะกันเนี่ย 10.3.2 อาคารชุมีอันคลีมฮิตัมตะกันออกมาชุดตาจวนอันคลีมไซส์เลียนมาพายรามากันอินตีreimbursement ปังไงเฮียนคลีมไซส์เลียนนะชุดนั้นเฮียนอันนี้จวนกันเรทจัง10%เนี่ยเฮียนมินตีสักรวันรอนตีจูปจู sustainability ค่ะกันไงตัวเราเทเราวางินอินเรทมินรอนเปอุละกันเรากันเราจิรจังเวเลพอตั้งกันอินเบดอนเนี่ยกันตีหันตรงง่ายเทเสลังชวนอันนี้พอฮีมีปุยเตตานเฮียนอัฐากันตีมากันตัวมาไม่รอจู speaker point of order คงไงถ้ากันมีหลักเทียมเสร็จแล้วกัน minister สังตัก point point บอกไม่เหตุที่กัน hospital เรียนเลทรากันดำเหลาเตปก็ยังมันนี่พวกกันเนี่ยกันเบียลเตปเนี่ยกันส่งเตปนี่เสียหลังลูกเสกันตีนะ hospital อังจีมักสักกันcontribution ไปเวรนเสียกันหันอินเอ็นคอลเทโลไลฮิจูสุรคาร์พอหินพานิยามตัวชวนโพสเปียร์คงไอ้ตะกินพานิยามเสียละตินสเตดดังปัวเรตัดเลี้ยมตีข้าสเตดดังเรตเลี้ยมวัปันข้าอักลมันเนนเท็กซิมันเนนเร็กโซมันเนนโคลนามันเนนเข็นมันเนนหันตีชวนสเตดดังเรตเลี้ยมอินหมุดเลี้ยมเวียวังจีข้าอัตเลี้ยมลุตุกบิกเราไม่เที่ที่ไล่พอฮีเกี่ยวกับดาวที่มันรินเห็นนักกันเนี่ยติน ผู้สปีกเกอร์ตัวที่ต้องเคลียร์นะพวกนั้นนี่ตัวเราว่าโซน่าโซตัวอับบากขัดจูนักกินอ่ะดิสคัชชัน ผู้สปีกเกอร์ที่แค่นอนที่เวลเซลล์นี่มันไม่ได้ไงแค่คนดีนั่นแหละผู้สปีกเกอร์ที่ฮิกันตัวบุกชวนมาอย่างกันในตัว assembly proceedings กันที่บัวเลยตัวนี่ชวนเอง รองฟังมันจะโพสต์เปียดปูน่ะจะเคลียร์ให้คุณไม่ยอม kan minister ตู้ฟังชวน so you just statement จะไหนไม่เสร็จ hospital จะบอกว่านี่สู้ di ba kan hospital chart ne hian in rem nei sia at in chu jo ding we se ro naผู้สปีกเกอร์เองที่ตัวไม่ไม่lo mo house of city na tu na na ron soi chu na chu zo na soi na hun Mizoram sarkar in poisa in minister in na siam ne ka lo na ne hospital lian so chamai roผู้สปีกเกอร์ thelo turin hospital lian te hi in rem na sa in pui du lo mo poisa sen tamal loผู้สปีกเกอร์ข้าข้าjo na bi si sali arin da na kha hela ha sa hen kan ngai tu ren lo speaker kan minister ngai ถ้า sa เรานั่นละชานเราฮีออกมา emotion โพสังจัดนี่หรือทุกตุ่มน้องแม่ที่ฮีอะไรชาวเมียละว่าเต็น question ภาษาพี่ชีด็อกเตอร์อมลูกน้ำหุ่นที่ข้ากระริงที่ข้าเนตาอารินดานข้ากันป้อมไม่โดนเงี้ยติงเงี้ยนี่ยังนักกินอาเจียกินมินประเทศเนมอาเจียข้ากระเวดูเดือบบ็อกเซียอะไรผู้สปีกเกอร์ดร.เคเบชว่าเชื่อดูจงค่ะให้กัน department ลำเสียชีวิตเลย department เต็นอมเวกะเจียกินอารังเทียงเบริงกันมันเปียงก็ใช่เราเดี๋ยวจะเนี่ย change เรื่องอันนี้ตินไม่เฮียนินจู่วันจวนมีเราไงดำเสละส่วนช่างเจ้าตายตรอผู้รับบาดรมอยโซนกันชันชุนจมเลี้ยงhospital เลี้ยงที่กัน operation ลำเฮียนมีเรา negotiate ปุยเสละกัน package rate เลยเกี่ยมันนี่กัน offer ที่ปมเวตูรินเกี่ยกันไอโอเฮียนมินเรา negotiate ปุยเสละกันดูแลไม่ตีค่ะกันสวยเตลดูนี่จู่ที่จวนจู่เราเลยจู่ชานไปกันเองผู้สปีกเกอร์ก็ใช้เสียงต่อเราkim vio ve nakina demand sai guna adang chu ผู้สปีกเกอร์เขาไงตะกินอีเรมตีจวนให้กันเอาที่เห็นมีนนเปกเบล่าเปกกี้เรทอันเรทดูอังินอันนนเสียมเมกะกันละสวยโฮเลยเปกกี้ซิสเต็มเฮียนอันที่ดูเดียวว่าเปกกี้ซิสเต็มเราฮีNHA ลำเฮียนมินเรมตีสักตัวแล้วว่า ADB point จะมีวางจวนนินเปกกี้เรทกันกัลเฟกยังไงให้ฮิบอยทักมา reimbursement ตัวน่ะ10.2 10.3.2 กันมันพอเฮียนินตัวไหนเฮียนินบิลละเอ็นฟิลเราค่ะกันละในเจ้านี่เมนูลินกันเอ็นบ็อกเสียอะไรต่างเจ้าไม่รอจู finance ละมาจังจวนปอยสากันในเวกะตุน financial year ช่วงเฮียนข้างกันละเช็คเราส่งติปอกค่ะ
ปกชัวเวกกันตุมันตีฮิปูสปีกเกอร์โซนเตลโลมาเซมิปุยเชียตากันสวยดูบกันนี่กันล้อมไหม เลยเอาลงมาไหม